Inkuru narakuremye ngo umwiteho. Umupasiteri umwe yavuye kubwiriza ubutumwa ku cyumweru ari mu nzira areba hanze mu kirahure cy'imodoka ye yari atwaye, abona akana k'agakobwa katarengeje imyaka 10 gasa nabi cyane, nta nkweto kambaye ndetse n'ikanzu yako yaragacikiyeho itose kubera kunyagirwa. Akagirira impuhwe agenda agasabira ku Mana. Ageze imuhira mu gihe arimo asengera ibibazo by'isi, yibukana ka gakobwa yabonye akibandaho cyane, abaza Imana impamvu yakwemera akana gato nka kariya kubabazwa kuriya ntigire icyo ibikoraho kandi ifite ubushobozi. Ariko nk'uko amasengesho amera ntiyamusubiza. Mu ijoro aryamye, Imana imubonekera mu nzozi, irongera imwereka ishusho ya ka kana ariko kanyuraho mu modoka. Iramubaza iti, wambajije impamvu ntacyo nakoze ku by'uyu mwana? Naragikoze. Narakuremye nkuha ubushobozi bwo kumwitaho, ariko byose urabyikubira. Mu by'ukuri abantu tugirira abandi impuhwe z'uburyarya, ariko ntitugire icyo tubamarira mu mibabaro barimo. Kandi ibyo twakabafashishije tubereka urukundo rw'Imana, natwe tukazapfa tukabisiga byose bikaribwa n'abandi batadufashije kubikorera. Ntabwo Imana iduha ngo twikubireho ubutunzi bw'akanya gato, ahubwo ibiduha ngo tubikoreshe mu kwiyerekana mu isi, tubikoreshe twerekana urukundo n'impuhwe zayo ku babikeneye, bityo tuzaba twibikira ubutunzi mu ijuru aho butabura. Abakolosayi igice cya 3:12. Nuko nk'uko bikwiriye intore z'Imana zera kandi zikundwa, mwambare umutima w'imbabazi n'ineza no kwicisha bugufi n'ubugwaneza no kwihangana.